Ah, ngeselila aing kalau maksi goblok. Ayam, ini suara ayam ini. Ayo deh, Pak. Ah, siapa yang tanya aing? Mantap. Mata nih gue, Pak. Anjing, kemana? Bujur kemana sih ya? Wah, Mata nih gue, Pak. apa? Si bujur kemana? Naon sendangan aing. Hah? Aing mentak tahu. Wah, bisa mah dibere ku aing moal, nah mantap bisa moal. Anjing balaga-balaga teuing ya. Mata nih gue, Anjing, Pak. aing bisa tukang kieu si goblok boga ilmu naon, hah? Anjing. Aduh. Anjay.